India le China hi tun lai chu kan in hir ngau sa hlea China hi India ram china alo lu tem eng tiang chen nge an lo lu mi engzan nge lo lu ti te hi India Sawrkar hian apuang thadu vak lo nge ni a news channel ho hi Sawrkar in control wangin chanchin thar lama an soi thadu lo zok tuna karon soi tur hi army officer bang to ho ziak atang ti a ka shat ni a enge thu chiang chu ilo thli rang apasa in a basic dewin ilo soi ila Pakistan occupied Kashmir POK nen kan in rina line khu LOC line of control kan ti a China nen kan in rina ladaka akshay chin sanghazukwa sumruk pani a China in India achu sak kan in rina line khu LAC line of actual control kan ti a LOC in rina line hi chu chiang takin India le Pakistan khwan boundary aneya ma se LAC ve thunga hi chuan kan ram ri chin tak khu abuai deuh ani India in aram ri chin asoile China in asoi khu ain anglo ani he thala ka tang hian kan mu thei ome apola in rin chin hi India ramani a asena in rin chin hi China ram ani India le China po hian in pom sak ve ve ani Alayami grey area hi area of differing perception ADPA antia hemi area hi alian vaklawa ladaka pangong dila hian enta ila heta po hian kilometer somvel bak anilawa tunma chuan mi cheng anom ngailawa army duty le duty post po a omlo ani Indian army ho po an patrol ve zewa chutiang pokin China army po an patrol ve thawa anin tonfu in hanin nek boideu anni thina kalta ate po kan shi ome innek Buaina hi kumni thum dana a omdeu renga banner taking in hei hi kan ramchin ani le ro u ti tarnate kan mukha tun kalta chawvel khan Indian army hian aral thuam ti upgrade in chain ramri lama achek na sazwal deva patrolling po ama ain antin sa a hei wang hian innek Buaina atama ma se tuntum kan innek Buaina hi chu ama ami hawain anasadai ani tuna China ne kan Buaina hi meninga sangni somni khana inchana economic times chuani sompani kha me khan achanchin bu alo chua hei hi pangong dila inchana pangong dil chu kan shitlang ome film lar tak 3 dia stream toblama an channa mun kha ani film kha dil thang toblama shoot ani a he dil hi alian khopa adung kilometer za somthum ni in awang kilometer nga vel ani he dil za somvel hi China ta ani a line of actual control LAC po hian he dil lai a hian apaltlang ani he dil lem en hian atlang pong lai te hi number in mo finger ti ne mo anchena finger 8 hi India in LAC omna tia finger 2 hi China in LAC omna ative thong ani finger 2 le finger 8 in kar hi malama kan soi gray zone kha ani Tichuan Buaina lo chua chan chu Chinese army ho kha finger 5 thling an lo patrola chuan main som pakhat le som pahnia finger 4 thling an lo patrol le a India sipei le China sipei te lungten invomin kutte po anin thlaka mi som pakhat lai anin hliam ani kha finger 4 a hian China army 10 trench khurte lain ral thuam te anda a China sipei sangli atanga sanga velin ommun an khwar ani hei chau hi anilo mun ni danga China army te hi India rama anlo luta chu Galwan river ladaka le hot spring mun kongka pass bula ani Galwan Valley a China sipei ron lut hi apoibera a chanchu helai hi mun sang ani a India in ramri a konga siam thar kilometers ani sumnga panga kha chunglam atangin China sipei te hian anon be theidon ani indona chuan chunglama om hi chanlak olin afu zokani hemi mun atang hian laipui velin ol samdewin kong hi anon kap theini helai mun a hian China sipei battalion ni vel anum to ani a shiat ani helai Galwan mun a hian ram in rin line hi pakhat chaw a oma chu China le India hian anpom ve ani Galwan hi India lama omni in China sipei India ram chunga anlo lut ani Hot Spring Kongka Pass area ami hi chu India ril rulak pe nan le ti boy ve shim andu wang ani a engma China tan hlok na omshan lawa helaya India ram anron lu na hi chu a area po alian vak lawani
India Defence Minister Rajnath Singh an interview na China sipaite kan rama an lo lut atia social media lama a viral vaka PIB in fact check ati chwale pha hiala Rajnath Singh kha chong swale ni e China sipai India an lo lut lawe Elesia an lut jok an tilia lihi mipui chi ai le Sawrkar ruling lai mipui an dem an lo wangani Pakistana India in surgical strike anei po khan Pakistan khan India sipai kan rama an lo lut lo ati kha katiangang deu che kha tu na India din hunchu ani expert ho chan Sawrkar hian thleng zongsong hi ani na ang takin mipui shilvek ngai lo a chan chu opposition party le mipui atangin nor na na satak a thleng the ni hei hi atikna lai omveya mase expert dang ho chuan India in China ron lut hi a thup chan chu a hlau wang ani lo chuan thilin phung ru omani ngai dan in nei ni chuan kamen lama lo ziak la China hian tunlaya COVID-19 awanga economic tlak chiat laya engwanga hetia chengi ani ti hi zona om the ni a mithiam ti chuan COVID-19 wanga khuvel dem a hlo lain nationalist sentiment ram mangai na ril ru ami puite chunga lantir adu wang le aram mi puite ril ru lak pen adu wang te anti a chen khat ve thung chuan India in China ram ria India in kong asiam wang le nikum august ninga sang ni som pakwa a Kashmir articles thum somsari paile Ladakh Union Territory India in asiam wang te antia hei hi China in a hle ani China hian ram hi khovela pawar nei chak ve to ka in ngaya khovel in mindim ma se kan du danin kan che the ni ati ve tlat ni in an soi ani tuna ache dana hian India hi chakve tok ma se an hlau lo hle ni in alang news channel pakhat ANI na soidan chuan China army te hi kilometer ni le chan ve vel Galwan Valley atang hian an hnung tol le to ani anti a India Sawrkar atanga an shiat ani anti China a India embassy aram palai te pon in rem siam tumin an bemeka ram in nek Buaina a in betur palai border mechanism hi India le China hian anei ve a chung te po chu an in dor mek ani ram shrai tu te in rol ve kher ngai lovin ram sipai shrai tu te ve in biak rem thei hi India Sawrkar dudan ania a chan chu enge monaki na thleng se politician te mo pulawa sipai te malak na anga soi adu wang ani tuna kan soi hi Lieutenant General HS Panak retired in the print news a azia nen po a in zuzui ani Lieutenant General Rameswar Roy retired pon tuna thiltheng hi a serious a tunma ami nen khai khin chi ani lo ati ani he video lo clear wang hian kalome khongai takin subscribe le like min lo me sakvela hetia lo me hian video dang siam te min ti phur ve a bai photule